खुलुमखा kaisa saklaimung tei kobokmung bwskang 28-29 August 2022 salni ni bagui puila tipra hastio phai tongo sini All India BJP ni President borom gnang JP Nadda ji boni bagui 29 August ni salmari dipor Bharata Tamphro Khumulwngo motosteno kaisa kotor lukuthum pandani bisingtei haste ni joto luku songbai malainai abono puila BJP ni President tipra hasteo phaigei sini jonojati rok bai kotor kuthum laima pandani bisingtei haste ni luku rok bai malaimung abagei haste ni joto luku songno kotor lukuthum pandao manjagei khabai khukbai lam soklaina bagei joto no koboku hambai।